Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA Jonong Stan constituency bagi berwalang rengkat lang bikin hilam jong kasnong apa New Nongstan bat kenyudan lang ru ki doktor nak office jong di MHO West Khasi Hills District la jurem like maternity and child hospital kawasan Pojing Thia ha apa New Nongstan haga jing jurem UMLA rengkat kena hilam snong ka apa New Nongstan lalap ba ka hospital lalong ke babit babyang ban sedang no ban ajing Syakri yiki pat ba ka district kam tam ik long kemi ki ba armet bat ik long kenna especially Karachi Tia. Karachi Tia very very keluar sukhar ni barang isu mentai di kat Faisal kami Gabriel wala mengira ka liang jong kesnong kat tu paningut pat muki di perlok di ba dan lang ha di kejan ni dap dengan cuman ke kraw na ka ta ban yo ban koi kini jaka ban inspect ya kan ka MCH ya ka ba ka sarkar tu na ka ban na ka headquarter di jong ka oi di proses ketangi la nang aktiviti ya jadi trekam jong ni hospital karena tanggi yo bandrung sepo lab sisa di tiar kiba kita suki ordinary kiba iya rekam ini snap di bala lek tiar gitar kilong di tiar di bang ida ihun sisa pakini kilong di toy na tajam ni nong tau tapi lam salam kam tam jadi area kiba ni ka thai district headquarter ke na kaliang jo snong di dapat di men go background pagi dah afternoon ru ya kasi yarab jo bor di bahalor pada lalong ke balak ni lido ya kita jaka 50 bedded no na ka putakan ni katong putakan ni ida afternoon ya kasi sebun ke jong kesokan ke dan mentah ai ni tu jing toy ke long kasi ke ya katong putakan ni ina kaliang jo kesnong sa sisi ni dapat na kasi snongu Sokmen kam-tam pa nokhiru si nakaliang jong perlok di bajor di don ban ni dari ko dari sokmen yo ban rung ban pek ya kiar adu di benta ki ba rit di benta ki ba he ni itu di kiar ki ba long di motoy na benta ke ji ku jok sokar na ta ni ta MCH han ki tang kini di ngarap lagi hijau kuman naga ni sini, abang Yawan naga ni ban pek ya kan 50 bedded MCH. Hostel kepada ina kan tagi lokni bagi kundong, abang Yawan mentang sini, lekat buat ki mau nyelam juga senang apa, perlok ki jonga ki bawa Yawan lang kan sini, bani pek lekat buat doktor, dia bawa ban pek ya kan hospital, ngarap lagi hijau kuman abang Yoi bagi kiar, kita mencoba ki orang bala Sailot nakani ka MCH ka jumi nanrai baro di tiar munta ki lawan pilot bagi tiar ru ki lade ka juk ka munta di bumpau ka jing semua ya ka sarkar ka jing alam jong konrat ki sama aka ba ulap aki pori bakhindiat ka jing kran ka jumi ulawan berpendap ya ka ba ulak kular apa wan sini ka siap empat macam sedang bawa ngempli ya kan MCH ban mentahi lawan page ini lawan page wa kan kita kaji wan inspection aswa ban pli kan langi ko ban tip rekat bagi snong rekat bagi perlok rekat bagi doktor la kita kitiar la kita poin em kumno ban menteri kamno yaki kata kaji wan kaji bentang si bagi dapat kaji dokumen ba ke ba nilai i bat kalau lom sisa kabala pendap kat kum kaji kran jong chu mister ya kan di hospital yen pentri kamno atkum kejing yakran kalau khat niu terek jong tau benai sampai kamdei kejing wan pli karetan ban sedang no ban trekam yen sapli hadin lala kala bonong lasim snam hadin bagi lapli lada kadon kinu ki ba dang kejing duna po hospital niyo badang lat penbiang adu ba kanalong ko pura dap na tangin sapli yakani